خب از کامنتاری‌ها بسیار دیدم بسیار زن‌هایی که در مهاجرت هستن رحمت گفتن که کمی هم باشد درد ما را به دیگران نشان دادن که بسیاری نفرها بسیاری زن‌هایی هستن که بدگمانند. مانند همون اکتور هندی که موگامبو بود تا حتی در راه‌ها سانسور کردن. کسی دا که خدمت کنی نکنی یک روز تهانت میکنم و با جز دو شخص نزدیک این هم پدر و مادر دوستان عزیز. وقتی که ما اگر دعای پدر و مادر بگیریم حتما انشالله که بهشت خداوند نصیب ما میشه. چتایشی کران میگن این همین شبها میمونی الحمدلله تا سحر میخوند 18 نمودی قاری دورم میخونه هر نمود زبان ها قطعی. اینایی برای شما تحفه برادرم و اینایی لونیم کم ترک بچه باقل ترک ایده. اما یکم سیره را دیدن خیال کردن که من در حقیقت خود آدم عرقخوری هم خیلی چی هستم. کم ترک چی کردن ده؟ فقط مشکلی چی فرق میکرد که در اونجا جایی یعنی که انتخابی جای برای ثبت زیاد. رحیم پروداکشن. السلام علیکم دوستان عزیز. یک منوت وقت رو میگیریم انشالله که برای شما میدونم که 90% هر روز گرانیت میرن میان شکایت دارن از برادرایی که گرانیت میبره پرابلم بسیار برای شما سازدار میکنه. دوستان عزیز امروز ما تصمیم گرفتیم که بهترین شرکت برای شما توصیه بدیم. تا امروز چیزی را که توصیه دادیم انشالله با فایده شما شده. از اون جمله شرکت محیدین برادر بهترین که زیاده از 5-6 ماشینای کمفورت خوب داره. انشالله از جانب الله سبحان الله مهربان میشه و بندش انشالله اکای محیدین جان ساق سلامت برده میارتون با همه خدمت رسانی خوبشون. دوستان عزیز از نام کانال رحیم جان گام بزنید سکیتکای خچ داره و در راه وقتی که گایو و ملسو پرابلماتون میکنه انشالله که در نیمه راه نمیپرته ساق سلامت میبره میاره. دوستان جان به هر یک شما توصیه میتیم شرکت محیدین مرحمت نمره در روی اکران زنگ بزن پر معلومات بگی اکجان انشالله در حقم دوام میکنی. هزار رحمت میگه که رحیم جان برای شرکت توصیه دادن. الله نگهبانت با شرکت محیدین باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام. امروز در برنامه چخیلی که شما دیدید مثلا کینوی فیلمی هنری زنی مهاجر که در همه شبکه‌های اجتماعی از سایتی برادرمون عبدالرحیم رحیم پروداکشن رفتن. امروز شخصانی که در اونجا در این فیلم اشتراک کردن امروز در مهمانی زیارت شاب هستند، چون که همه ما شما میدونن که سرپرست همین فیلم این مغازه زیارت شاب بود. به هم خاطر ما هم تصمیم گرفتیم که امروز با همون شخصانی که در همین فیلم بازی کردن با اونا یک چند صحبت داشته باشیم و تحفه ها از جانب مغازه زیارت شاب به اونها هدیه کرده باشیم. حالا در نزد من اکای شمس قرار داره و برادرمان شادی که در رول های چخیلی که شما میدونید در رول های بد بازی کردن. اصلا در زندگی این شخصان به نهایت انسان های خوبن، لیکن اگه سناریست یا که میگن همو رول میبردگی باید سیموش به همو شخصیت ها مانند باشه. به هم خاطر اکای شمس شما را خوش آمدید گفته نور دیده تاج سر میگویم. یک چند گفتنی ها بهری همین مشکلی نبود در همین فیلم شما را در همین رول هایی که اشتراک کردید؟ البته مشکلی نداشت، لیکن همین صحنه‌ای که برای من انتخاب کردید با مانند همون اکتور هندی که موگامبو بود تا حتی در راه‌ها سانسور کردن. امیدوار هستیم که مردم ما رو درست قبول میکنن و درست میفهمن، چون که اینجا ما شخصیتی همون نفرای نشون دادیم که در حقیقت همین خیلی نفرها هستن و ما همون شخصیت ها رو در همین کینو با مردم پیشکش نمودیم. الحمدلله که ما در حیات در زندگی انشالله به هیچ کس ضرر نرسوندیم و در آینده هم کوشش میکنیم که ضرر نرسونیم. عبدالله جان مشکلش نبود، بهترین بود. زنده باشید، سلامت باشین. در جانب چپ من برادرمون شادی جان قرار دارن. شما را خوش آمدید میگویم برادرم. پیش از همه گفتنی هستم که یگان کامنتری نبود که شما را به نهایت ضیق کرده باشد. اول السلام علیکم با کلی پاسپشونی اکای رحیم پروداکشن و سلام علیکم با همه حاضران و رحمت کلام با برادران که ما را در این برنامه دعوت کردند. خیلی خانه بهترین ای اکم گفتن اکای شمس چخیل گم کامنتاری ها بسیار بود برای من دردآور، لیکن البته که در این فیلم برای من نقش آفریدن هم قیم بود هم
осон буд хай касбмон буд аз ҷиҳати касбмон мисол ба мо мушкилӣ набуду лекин аз ҷиҳати ҳамон нақше ки ба мо дода шуд расти гап нақши бад бениҳоят вазмин буд барои фикр дар ҳамин ки мардум чӣ хел қабул мекарда бошанд бениҳоят олӣ қабул карда бале ташаккури зиёд мегӯм ба ҳама хай беҳтарин буда калом саломат бошен бори дигар хуш омаден ва як чиз маро якчанд нафаре буданд ки шиноса вақте ки мо вохӯрдем гуфтанд абдулло ҷон аз ҳамун нафарҳое ки дар квартира қатишон зиндагӣ мекардӣ дар филм аз ҳамуно эҳтиёт кӯ яъне хита эҳтиёт кӯ ки ҳам хебуд бешухӣ ҳатто дар маърака рафтем абдулло ҷон як шахси бениҳоят гӯем ки хай қариб аст ба мо дар ҳамун маърака дар байни мардум мана мегӯяд ки биё Шамсиддин бой хандата зан неким ту изон накашидӣ ки дар хунукии зимистон ҳамун духтара барои нафсу задаи корхонат сур кардӣ гуфтам бародари азиз мо на тарабхона дорем на ресторан мо ҳамун шахсиятҳоро ба шумо пеш нишон додем яъне нақши ҳам хеле шахсият бале симои ҳамун одаморо мо ба шумо нишон додем баъд фаҳмидан ин ҳолатҳошам буд бале дар рафти сиёмка дар вақти наворҳо мо хай ҳамсӯҳбат шудем ҳам Шодиҷон қатӣ ҳам акай Шамс қатӣ ва дигар нафарҳое ки иштирок карданд акай Шамс дар ҳамин омади моҳи шарифи Рамазон пеш аз Рамазон ба ман гуфта буд ки хай ҳоло мо қарор дорем алҳамдулилло дар моҳи шарифи Рамазон ҳамаи шуморо бори дигар табрик мегӯям ака ман фаромӯш кардам ки табрик бигӯям акай Шамс гуфтанд ки аз ҳамун мағозаатон яъне ки барои ма якта тоқӣ якта тасбеҳ якта либосе боша ки ма ҳамин рӯзҳои моҳи шарифи Рамазонда дар таробеҳ хондан намоз хондан чӣ кунум пӯшуму иншаалло намоз бихонам дар ҳақтон дуо кунам ба ҳамин хотир мо ҳам тасмим гирифтем имрӯз мағозаи зиёрашо ба акай Шамсҷон тӯҳфаҳо омода кардем ина ҳозир алҳамдулилло мекушоем Шодиҷон як дақиқа қапен алҳамдулилло мекушоем акай Шамсда нишон метиҳем ки имрӯз мо чӣ тӯҳфа кардем барои акай Шамсиддин ина ин ҷойнамоз алҳамдулилло намоз мехонӣ беҳтарин ҷойнамоз барои шумо ва ӯ тоқие ки шумо гуфтед алҳамдулилло ина тоқи моҳу ситора барои шумо инам тӯҳфа мешавад ва тӯҳфае ки шумо гуфтед ки ин дили шумо буд ба фикрам рост мегӯм ё ки не бовар кунед ин чиз орзуи ман буд вале ина алҳамдулилло куртае ки суннатӣ куртаи суннатӣ мепӯшӣ акаҷон иншаалло дар намозот дар ҳаққи мо дуогӯ мешӣ дар ҳаққи ҳамин зиёрашо эшон зиёрашо дуогӯ мешӣ шояд ки ҳамин либоси мағозаи зиёрашо сабаб шаваду худованд насиб кунад ки мо ба ҳамин либосҳо ба бар кунему ба хонаи худо ба ҳаҷ равем иншаалло дуогӯ бошед иншаалло бинандагони азиз дуогӯ бошед ва худованд ҳар яки мову шуморо ба хонаи худо насиб бигардонад омин зинда бошед ногуфтанадор ҳастем зикр барои зикр як тасбеҳ амина алҳамдулилло мошоалло беҳтарин иншаалло тӯҳфаи ночизи моро қабул кунед саломат бошед бале бародарам акай Шамсиддин бениҳоят шахсияти хубанд мо хеле бо робитаи бародарӣ дорем хеле сол шуд ва ҳоло бо Шодиҷон чӣ хеле ки ман дар қабл гуфтум ки мақсад суҳбат кардагем ин бародармон ба наздикӣ оиладор шуданд дар тӯйшон даъват карданд хай мутаассифона мо кору бор буд зиндагӣ қафои зиндагӣ натонистем рафта ба ҳамун хотир барои Шодиҷон як тӯҳфае овардам ки биё тӯҳфара ина алҳамдулилло ака ин дафъа шумо қапен ин тӯҳфара ҳоли барои Шодиҷон мекушоем ин барои навхонадоро бениҳоят хуба ина якта читаиши каран меган ин ҳамин шабҳо мемонӣ алҳамдулилло то саҳарам мехонад 18 намуди қори дора мехонад ҳар намуд забонҳо қатӣ ина барои шумо тӯҳфа бародарам ва ина якта ҷойнамози кори калон алҳамдулилло мошоалло беҳтарин хай хуш омадем бори дигар обод бошед саломат бошед барои ташвишҳо хай дар рафти сиёмка ягон гапҳои ноҷоз боша ҳадмо манзара аст хуш омадам зинда бошед бори дигар саломат бошед акнун бародарон ва хоҳарон аҳли ислом дар меҳмонии мо дар мағозаи зиёратшо бародармон Далерҷон қарор доранд ки инам дар нақшҳои шахсҳои бада иштирок карда буд хуш омадед мегем Далерҷон шуморо салому алайкум акаҷон хубед инҷи алҳамдулилло ҳама наза ина дар бародаронмон тамошо доранд барои шумо як суол дар рафти барнома гуфтем ки бародар ма дар як нақши хуба битиен ҳамин бад бовар ки мара ҳама мебина ҳар чӣ мега гуфта ҳамин шуморо чихе дар ҳамин комментариёро хонден ё ки аз суханҳои мардум шумо чихехтона эҳсос кардед не рости гап салому алайкум як бор дига тамом бародарода ҳар як фарзанда ами герои худаш дар ҳаёташ падар шайда ҳам хел аст ами тамоми кӯдакҳои мо
تعریف میکنن دادای ما ماشین زور داره دادای ما پولی بسیار داره دادای ما بقوت هم خیلی ولی فرزندان مایده مایده کنه که هم کالونیم کم ترک بچه باقل ترک ایده همون یکم سیره را دیدن خیال کن که من در حقیقت هم خودم اراخری هم خیلی چی هستم کم ترک چی کردن ده نه که من الحمدلله همسر خوب دارم فرزندای بسیار دارم که کلیساش نمیگم برام قدر کم تری چی نه که انشالله همون من در رول بازی کردم ده انسانایی که مرا میشناسن میدونن که من چگونه انسانم در حیات شما هم هستین انشالله همون میگم با ماشینی مخشه با دکشنی سیاشه ما هم خیلی رنگش ما وری دوستا داریم رنگ رحیم جان رنگ قاری جان برای هم قدر انشالله ما با آدمای بد دوستی نمیکنیم خواهشی هر یکی شما ای پرودوسر ای رحیم جان ای شما برای ما نوریده تاجی سر انشالله همون ما همون انسانو را نشان دادیم بی در حقیقت در حیات هستن ممکن که یک از دک از تربیه بگیره انشالله ما خرسان میشیم خوش آمدین بار دیگر. بله با دلیر جان راستی گپ طولی 2 سال شد که ما با این عهدی برادری دوستی داریم. من در روش هم گفته بودم این در روی اکران با میگم که نخستی نفره که در هم طولی 2.5 ساله که ما هم کار فعالیت داریم همین برادر که دیرینه ایستادگی بسیار شخصیت ها میآیند میروند همین گونه در همه هست در زندگی میآیند مثلا برادرای خودشون جانی میگیرن یا 2-3 ماه ما میبینی که غیب زدن نخستی نفره که هم طولی 2.5 سال شد با این عهدی برادری داریم عهدی دوستی داریم همین دلیر جان یکی از همونها همین دلیر جان هم خیلی بسیار ایونه که یکی از همونها بهترین ها بگیم دلیر جان است. شما را خوش آمدید گفتن نوریده تاج سر میگویم و ما تصمیم گرفتیم که این روز مغازه زیارت شو برای شما یک تحفه ناچیزه تحفه استودیو دلیر جان این ما را برای شما تقدیم میکنیم اینجا یک تا جوی نماز و یک تا مساج کنک به خاطر که مساج کنک اخیر در آرزوتون رسیدیم. خوش آمدین بار دیگر. من راست دیگه برای تحفه مکنه اومدم شما فایرات کردین به همون خاطر اومدم ان شاء الله همون این تحفه نو چیزم باشه برای ما خیلی قدر زیاد داره ان شاء الله. من رحمت کلام میگم برای همین مغازه زیارت شو برای حاجی جان در گیجای باشه نباشن خداوند نگهبانش باشه و انسان هم بهتره انسان هم غلی ما اینه که کارهای بسیار هم خیر خوب میکنن برای دستگیری همین فیلم میکردگیشان برای حاجی یک منتداری خدمت بیان میکنم. سلامت باشین. بار دیگر رمضانی همه ما و شما مبارک شود. بگذار این روزه و نمازی که در این ماه شریف رمضان ما میگیریم خدای بزرگم به درگاهش قبول بسازن خدای بزرگم و مهمانای ما ان شاء الله که امروز فروخ جان از ناحیه یاوان همون فروخی که فروخ اشورزاد در رفتی نوار در اولی فیلم دیدین نوار بردار یعنی کامیرچی ما این همین فروخ جان از ناحیه یاوان. فروخ جان بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم نوریده تاج سر و یک سوال دادنی هم که در همین خط میدونیم که در وطن عزیز به نهایت فیلم ها یعنی کلیپ ها و دیگر نوارها کردگین در شما مشکلی نبود در همین روسیه در همین خنکی ها سیومکا کردن همین نوار؟ سلامت باشید. بار دیگر سلام میگم با کلی تماشابینان سامونه رحیم پروداکشن و بازم ماه شریف رمضان رو با همه شما تبریک و مبارک باد میگم و میخوام با سوال برادر جواب گردونم. مشکلی در همه کار مشکلی هست. مثال در همون تاجیکستان هم برای اپراتور که همچون من نواربردار من دیگه نواربردار را در نظر ندارم خدمت در اونجا هم مشکلی بود در اینجا هم مشکلی بود. فقط مشکلی چی فرق میکرد که در اونجا جای یعنی که انتخابی جای برای ثبت زیاد است. مثال میدونی که در کجا باید ثبت کنیم. در وطن عزیز در اینجا مشکلیش همین بود که ما در بعضی جا انتخاب میکردیم ثبت میکردیم در موبایل ثبت مثال همونجا موافق نمیومد یا که نظمش یعنی که قطع کرده دیگر جو میرفتیم برای همین کمک مشکلی داشت. مشکلی برای همین چون که آخه وطن عزیز هر یک کنج وطن میدونی اونجا زادگاه اونجا خونی نو ریخته. امیر ما رحیم جان گفتم که سرپرست فیلم که زیارت یعنی زیارت شاپ مثلا برای این خیلی رسختی کلام برای این دو فیلم در نظر این مثلا تماشابین تماشا میکند شاید بعضی هاش فهمد بعضیش نمیفهمد میگن چی سیوم کنه چی رسخت خیلی کلان شده است. من اکر رحیم جان گفتم که اگر همین رسخت ما در وطن میکردیم شاید ما 6 سری فیلم ثبت میکردیم. برای همین مشکلی ها هست. مشکلی بود به خاطر که وطن بیگانه و بسیار جایی بود که رفتیم رد کردن خطا نشود 200-300 کیلومتر هم رفتیم کارمون بود نشید اومدیم خیلی مشکلی پس پردگی ما گپ نمیزنیم.
муҳим ин ки филм алҳамдулилло ба фикрам ки хуб ромад ва дар тарафи ҷониби чапи мо хоҳари азиз Фотимабону, ин Фотимабону ҳам иншаалло и бегоҳ ба ватани азиз сафар дора. дуо мекунем ки сафарша бехатар гардона аллоҳ ва соғ саломат расиданша ба пеши падару модар, пеши мисоли гап хештаборашта насибу рӯзӣ бигардона. бори дигар хоҳари азиз хуш омаден ва якчанд гуфтаҳо аз ҳамун комментариҳое ки шумо хондеду асаби шумо вайрон шуд. ассалому алайкум ба ҳама бинандагон. моҳи мубораки рамазона ба ҳар яки шумо муборакбод мегӯм. худо кунад ки дар ин моҳи муборак худованд гуноҳҳои ҳамаи мо шуморо бубахша ва намозҳои хондаи моро қабул бигардона. хуб, аз комментарияҳо бисёр дидам, бисёр занҳое ки дар муҳоҷират ҳастанд раҳмат гуфтанд ки каме ҳам бошад дарди моро ба дигаро нишон доданд ки бисёри нафаро, бисёри занҳое ҳастанд ки бадгумонанд, фикр мекунанд ки ба шаҳри Русия мераванд занҳо дар уҷа ба роҳи бад мераванд ё дигар корҳои бад мекунанд. мутаассифона бисёриш ихел нестай, каме ҳам бошад шумо дидем ки чӣ хел азоб мекашанд. барои комментариҳои баде ки нисбати ман нависан нафароне ки ман дидам, ман барои худам ранҷидам, на ки ҳамаро ба Аллоҳ меспорам. раҳмат мегӯм ба ҳама. чизе менависен, худованд шуморо ҳидоят кунад. ташаккур. саломат бошен. мо тасмим гирифтем ки чунки ба ҳамаи актёрҳо, ба ҳамаи нафарҳое ки нақш бозидан суҳбат кардам, бо Фарохҷон дар ин маврид суҳбат накардам, лекин як чизе туҳфа мекунем ки ман фикр мекунам ки Фарохҷонда бениҳоят хуб махқул мешавад. туҳфа в студио. Фарохҷон биё. Ина мира. О, баракалло. Ина Фарохҷон астагай. Инҷа хоҳари азиз яда камера қапин. инҷа барои Фарохҷон хак мо нишон надодем ки чи ай туҳфаҳо, лекин дар ин моҳи шарифи Рамазон Қуръон нозил шидагиай, мо ҳам барои Фарохҷона ина алҳамдулиллоҳ тривадном ба забони русӣ Қуръон туҳфа мекунем. ина беҳтарин туҳфа. саломат бошед. ва якта ҷойнамоз иншаалло намоз мехонед дар ҳаққи ҳамаи инами тамошобино дуогӯ мешид дар ин моҳи шарифи Рамазон, аз ҷумла дар ҳаққи ҷони мову мағозаи Зиёратшоҳ. хуб, ташаккури худро, миннатдории худро ба Зиёратшоҳ мерасонам барои туҳфаи беҳтарин. яъне ман гуфтаниам ки шумо хато интихоб накардед акай Абдулло. ҳамон чизе ки ман мехостум ҳамонро интихоб кардем ва бозам ташаккур ба худи шумо ва ба мағозаи Зиёратшоҳ. ташаккури зиёд. ва ба хоҳари азизам вақте ки мо дар рафти навор каме ҳамсуҳбат шудем, гуфт ки акаҷон чӣ фикр кунам ки ман ҳамин дар як моҳи шарифи Рамазон, чунки ин моҳ бениҳоят моҳи муборака Қуръона хонданша ёд бигирам. ман гуфтам хай иншааллоҳ мо ира фикрша мекунем, ба ҳам хотир мо туҳфара аз ҷониби мағозаи Зиёратшоҳ ба хоҳари азиз чӣ кардем. туҳфара тиен ина якта Қуръон, чӣ хеле ки боз дар боло гуфтам, Қуръони тривадном тарҷумаи тоҷикӣ, ина каломуллоҳ ва тарҷума нависагай ба хоҳари азиз метиҳем. ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим ва якта ҷойнамоз ки дар ҳамин моҳи муборак бихонию дар ҳаққи ҷони ҳамаи мусалмонҳо дуогӯ бошӣ. хуш омадед. ҳоло миннатдории Фотимабону хоҳари азиза мешнавем. ташаккури зиёд, миннатдории хидма ба мағозаи Зиёратшоҳ мерасонам ки иқадар меҳнатҳои моро қадр кардан ва беҳтарин ва қиматтарин туҳфара лоиқи мо донистанд. иншоалло дар ҳақтон дуогӯем. ташаккури зиёд. саломат бошанд. бо мо буданд дар ҷониби рости мо Фарохҷон Ашуров ва аз ҷониби чапи мо хоҳари азиз Фотимабону. рамазон моҳи хубу хоси худост. рамазон соати махсуси саност. тавбаи моҳи шарифи Рамазон дастгири ҳама дар рӯзи ҷазост. боз ҳам салому дуруд аз канали Раҳим Продакшн. бо бародармон Раҳим Продакшн қарор дорем. анаму дар нақши асосие ки Раҳимҷон бозӣ кардан, инами бародари мо ҳастам. ман шахсан худам ку бениҳоят хурсандам ки чунин бародар дар ҳаёти худ пайдо кардам. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба мағозаи Зиёратшоҳ. гуфтаниҳо аз ҷониби Шакарвору асалвори шумо. ассалому алайкум дӯстон азиз. бахшиш ака, имрӯз мо дар канали хидмон меҳмонем аз ҷониби бародар азизмон ака Абдуллоҷон, чунки ҳамаи барномаро саршавиша мо кардем. ҳамин проекти тасмим гирифтем ки ровии барномаи мо ака Абдуллоҷон шавад, барое ки ин каналда ҳамаи ҳамин бародарое ки сами хичора гузоштанд дар филм нақш офарӣ кардан, ҳар як кадомаш мухлиси хича дорад бародарҷон. барои ҳамин ҳеҷ вақт мо намегӯем ки як кас
اوما هزار رحمت کلام میگم برادر جان که در همین فیلم ما را دستگیری کردین در فدراسیون روسیه که اولین فیلمی که همش در همینجا ثبت شده با دستگیری اکای فاروق جان، اپای فاطمه، اکای دلیر جان شدی و بسیار برادرها در پشت اکران سمیخ چون گذاشتگی هم برادرها. اگر هر یک نامی اونها را ما گیریم مجبوریم که یک روز فقط نواری پشت اکرانی ما برود دوستان. و چی گفتنیم که اولا سپاس با اکای عبدالله جان میگم و با کارگرانی که اینم لگاتیفش در پشت ما میبینین این قدر مبلغ گذاری کردن در فیلم ما، همه جورا تا خوردن تا رفتن همه را، حتی جایی بود که ما پول میپرداختم ابرند پولی مرا داخل میگذروندن میگفتن که تام زندگی داری تام راز خود. فقط ما چیکار کردیم یک چیزی که در اندرون فیلم همه شرکت داخل کردیم ان شاء الله که به فایده همه ماشی دوستان عزیز. فقط از همه احترام خواهش میکنم دستگیری قسم سیم شه از شما وابستگی داره که چقدر همو کامنتر بنویسین، چقدر نوار پرسموتری بسیار بگیره. با حاجی کلون هم ببینن ان شاء الله با میگن که خیب بگیرین ایاش هم میکنیم سرپرستیشه بگیرین براوردن بگیرین. هزار رحمت که عبدالله جان که طول 6-7 ماه ما هم یک جا کار کردیم الحمدلله یگان کمبودی ندیم و خدا یگان کمبودی نبینیم. بله ابراهیم جان شما خودتون میدونید که حاجی دوی میگه که یک قسمی همی مثال سودایی که به دست میاریم با کارهای خیر این بار اول نیست. ان شاء الله ما امیدواریم که در ماه شریف رمضان و بعد از ماه شریف رمضان هم همین خیل فیلم های تربیوی را نسبت برادرانمون پیشنهاد کنیم. این هم یک کار خیر میشه. با هم خاطر رحیم جان هم تشکر میگیم که با ما همکاری میکنه. الحمدلله این بر خاطر ماه شریف رمضان رحیم جان هم من رحیم جان هم میدونم که چی تحفه میخواه برای که یک بار نه قریب 4-5 بار مرا گفته که ما میرم ان شاء الله تاجیکستان رفتم من میرم همون چیزا میگیرم همون چیزا دیگه رحیم جان نگیر باز ان شاء الله توفه رابطه اینا. رحیم جان عزیز یک دقیقه میکروفون بقطعین. خیلی که شما گفته که برای اوچا جان ما یک تا قرآن باشه که همین چشمکش همین او زاد بخونه اینا. الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم میگیم قرآن میکشویم اینا. چه خیلی میگیم رحیم جان حرفای کلام اینا با تجویدیه با هم شتریخ کد داره با سوره ها را در اینجا نوشتگی که نامش کدام سوره اینا. الحمدلله میگه که بقره سوره است دیدین ترکی اینا. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اینا برای اوچا جان برای اون نفری که تمام هستی تمام جانکنی ما به خاطر پدر و مادر. بله اینایی الحمدلله جان نماز شمیتی مادر جانک در حق جان ما دعا میکنه در حق همه برادران دعا میکنه ان شاء الله برادران عزیز در حیات کسی دا که خدمت کنی نکنی یک روز تعنت میکنه و با جز دو شخص نزدیک که این هم پدر و مادر دوستان عزیز. وقتی که ما اگر دعای پدر و مادر را بگیریم حتما ان شاء الله که بهشت خداوند نصیب ما میشه چون که بهودا نگفتگیان که بهشت در زیر پای مادران است. با همین خاطر دوستان عزیز همه باید به قدر مادرها برسیم به قدر پدرها برسیم. اینا میدونه کدوم شخصیت رو میفهمیم از همون شخصیت هایی که الکای پدر و مادرشون نیستن. با همین خاطر خداوند نفرانی که پدر و مادر داره عمر دراز شما بتر نفرایی که پدر و مادر ندارن خداوند در این ماه شریف رمضان در این ماه مبارک خداوند همش شایسته بهشت الله بگردونه. فردا روز قیامت همون در تگ بیرق پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلام نصیب گردونه. خیر دوستان عزیز هزار رحمت کلام. ای گفته‌های رحیم جان یک مصرعی به یادم رسید که میگه پدر خوب است مادر نازنین است برادر میوه روی زمین است. عزیزان برادران قدر همدیگر بدانید که جای هممان آخر زیر زمین است. میگه چی میماند در این دنیا؟ فقط یک مهر محبت است باقی همه هیچ. تنسیت و خانواده باشین. رسیدیم به آخری برنامه. همون لایک و کامنت‌ها فراموش نکنین ان شاء الله بمونین و سوم قسمت ان شاء الله که با دستگیری شما و با دستگیری مغازه زیورشا ان شاء الله که میبریم بعد از رمضان. خب دوستان عزیز الله نگهبانتان. بارک الله فیک.